Ćao svima, ja sam Ana, dobrodošli u moj novi video. Danas imamo pitanje retko vode. Prvo pitanje. Koji će najduži YouTuber? Pa... Adrian Bro. Koja će najduža pjesma? Jalo brat. Restart. Koji će najdraži serijal? Pa to je to GTA 3. Kojem gradu živiš? Trenutno živim u Novom Travniku. I koliko imaš godina? Imam 10 godina. Tako da, eto. Sjetite se ovog YouTubera. Na njega je Aki 2002 stavio reakciju. I vidite, on je bio, njegov kanal je bio Damir Sketchera, ali se nije izbrisao pošto je Aki 2002 stavio na njega reakciju i sad je napisao kanal izbrisan, ne gledaj. I sad je on napisao koja će najduža igrica? Pa GTA 5 i Clash Royale. Ljudi, stavit ću vam u deskripciju, u opisu dole link od tog Aki 2002. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Pa pa!